1 million 1 meter. So kuyasetshenziswa lakhaya. But again, I'm happy because ema-presenters senginawo abantu laba-presenter ema-podcast akhona. Kune-podcast esinayo Isimo podcast. Isimo podcast satokijima ngayo forever and ever because inokuphila phakathi kuningi lesikhuluma ngako lapho. Just manje Isimo podcast isuka ikhuluma ngane, ikhuluma ngetimo leti tasendekela muva empilweni, yabo. Uve umuntu athi ngandlula kanjani kule problem so cause ngaba nayo, you understand. Sikhuluma ngetimo leti tasendekela, netimo lesikudo manje, netimo lesicabanga ukuthi in future ngaba khona kuyo ke eSouth Africa. So why sibe na le podcast leyo kungukuthi abantu abaningi abakhona ukuthi especially Majid akakhona ukuthi akhulume inkinga tawo, uyabona. Sifela ngaphakathi. So Isimo podcast la isikhulula khona ukuthi man asikhulumeni man, uyabona, because uma sikhuluma baningi abantu labangaphila, baningi abantu labangasinza etokuthi inkinga tabo, uyabona. Because if nginenkinga mina ngidalula kuyo ke i-podcast, ukhona ukuthi loya lobukela i-podcast naye unesimo lenami nginaso. So uyabona ukuthi man simple ukuthi angandlula kunesimo leso because nami ngikholile ngidlula kuzo. So that is why kube nesimo podcast. So maningi ama-podcast akhona, maningi kakhulu ama-podcast emshado, ama-podcast esintu, ya lapho sikhuluma khona ukuthi live liyaphi futhi yini lesiphilelako kuyo ke le culture yethu lesiphilako singebantu abamnyama. So yeah, ngihappy kakhulu and kuningi ngisetota kuyo ke Mpumalanga 8 TV. So la ngikhona today ngu-MBSDH. Yeah, umsebenzi wabo lo sibonako la kuyo ke screen sethu. Umsebenzi lobo khona ngale weekend ngeli 28 March 2026 khona lapha eKabhokweni bokune live performing. Ngiyo ke i-live le kodwa ke sifuna kuyivutshela, sifuna kuyikhanda ke ibe esesimene lekungiso. So bafowethu kuningi lonto lokungibhiza ngichaza ngayo ke Mpumalanga 8 TV nokuthi la video so create kanjani, so ayakha kanjani aze ahlangane abe i-video lesephelele. Kuleli episode ngilana ngikhombisa khona ukuthi la video so phika kanjani, so vutshela kanjani la ku system yethu. So yeah, kungilowo nje. Ngibonga kakhulu babuyele emakhaya, ngibonga kakhulu njengoba siyakuphasika bafowethu. Siloku sethandaza Jesu Kristu man, awube nofefa man emgwaqeni, lapho ke nje sihambe khona ngigijela nalapho sihambe khona ngetinyawo, nasemabandleni kungabe nomsindo, kube naleli bumbano, kube naleli thando. Yeah, ngoba Jesu Kristu wasifela bafowethu, wafa manje uphinde wavuka futhi. Yeah, ngiwo lamasuku lawa bafowethu, ngiwo lamasuku lawa ayo ke iphasika ngithi mina lapho nikhona khona babuyele emakhaya baneni safety, nalabo ke ngibakhohle bafowethu labadla emanzi lambonjwana, yabasho njalo ngeSiswati, manje lambonjwana bafowethu anibe safety lapho nisuka nikhona khona. Yeah, kube naloko nje, kube nelithando. Yeah, angabe lomunye nje sobhayizela, lomunye somshanga ibhodlela, lomunye usuyadubula man. Kube nadubula man abantu bakithi. Yeah, kungafiki lapho, uyabona, kungafiki lapho. Nje asibe nalelithando. Uyabona, sibe nalithando, lomunye abenalo lithando lokubeketela, uyabona. Kuthi lomunye uma samnatheyilile lapho into bani khona. Yeah man, miyekele man, uyabona. Because lomunye ukunathela athi kahle ukuthi manje uvele nje bekafuna ukunathela. Kuthi nokhona kuphakama sibe uyakushaya noma ke sibe uyakubulala kanjalo nje. So yeah man, akube nenkonzo yokubeketela. Umuntu bakunathela noma umuntu bakhomba, no man, iyehla man, uyabona, iyehla. Yeah, asehleli man ma-Afrika. So yeah, lokunye nje lengakusho kunembi lapha kwaZulu, kunembi lapha kwaZulu le ngibonako la kumabona kuthi lapho khona kunelijaha, yeah, kunelijaha la ngalabo ukuthini ngalana kuthi la khona la eSouth Africa lifuna kuba nesikhundla lapho, lifuna kuba ngichief. So ayendeki lento man ma-Afrika. Ayendeki lento bafowethu, singachamuki from ngale qhamuka khona nathi futhi ngokunjalo singachamuki sisiya China sisinokuphatha ngale sibe umbochief. No, ayendeki lokho. Yeah, siyagwema lokho, sisasikufunda lokho sima-Afrika, sima-South Africa. Yeah, sisibabuyele emakhaya, no, sibonga kakhulu. La ama-video ngifuna washaya ngilikhombisa ukuthi Mpumalanga 8 TV ibiyaphi and iyaphi futhi nithi mina kene adanko abamba i-video lapho. Ngiyabonga kakhulu.